Iki cyumweru turareba indwara zititaweho. Umunyamozambikekazi yanyuze mu bibazo bitandukanye biturutse ku burwayi abana nabwo buzwi ku mazina ibitimbo, imidido cyangwa imisozi. Inkuru nziza dufite yerekeye uburyo bwo kurwanya inzoka zo mu nda. Ni ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabaramukije mwese kandi mashimira kwa muri kumwe natwe mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Mugitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika, mukakigezwaho nanjye Eugenie Mukankusi. Abantu barenga miliyari ku isi bazahajwe n'izo ndwara OMS avuga ko zititaweho ariko ubu zirimo guhabwa umwanya ukwiye. Izo zirimo uburwayi bw'amaso buzwi nka trachoma butera ubuhumyi n'ibibembe. Ni indwara ziboneka mu baturage b'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Izo ndwara zititaweho ziri mu byiciro bigera kuri 20 zikunze kuboneka mu bihugu bishyuha. Impuguke zivuga ko inyinshi abantu bazibana ubuzima bwabo bwose, zigatangira buhoro buhoro zikageraho zikara igihe zitasuzumwe ngo zivurwe. Zishobora kwangiza byinshi mu mubiri ku buryo budasubirwaho. Muri iyi nkuru ya Sergio Nahambi murumvamo amagorwa uyu munyamozambikekazi yabayemo ubuzima butoroshye biturutse ku burwayi bw'imidido. Byatangiye yumva atameze neza byoroheje uko ibihe bishira ko kutamera neza ko ariyongereye. Byasaga nk'indwara yoroheje ishobora gukira muye na muganga akamvura, ariko bimara igihe kinini kuruta icyo nibwiraga. Imyaka yagiye ishira, nkomeza kwivuza, nza no gushyirwa mu bitaro, ariko ntihagira igihinduka. Angela ahitamo kudakoresha amazina ye nyayo, arwaye imidido. Imwe mu ndwara ikwirakwizwa no kurumwa n'umubu, ikarangwa no kubyimba ibice by'umubiri nk'amaboko, amaguru, amabere cyangwa se udusabo tw'intanga ku bagabo. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku buzima igaragaza ko indwara zititaweho uko bikwiriye zugarije miliyari y'abantu ku isi, kandi 40% byabo babarizwa muri Afurika. Hari izindi ndwara zititaweho uko bikwiriye zimenyerewe cyane nka oconsoziasis itera ibibazo by'uruhu ndetse n'ubuhumyi. Schistosomiasis yibasira hanini urwungano rw'inkari n'amara, igatera ingorane zikomeye z'ubuzima zishobora no guhitana uyirwaye. Indi ni helminths yandura binyuze mu gitaka, ikagabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kunyunyuza ibiwutunga na vitamine mu byo umuntu arya. Hari kandi na trachoma itera ibikomere bikomeye imbere mu ruhu rutwikira ijisho biteza ubuhumyi bwa burundu. São doenças tropicais, quer dizer que elas aparecem no clima tropical. Tuzita indwara zo mu turere dushyuha kubera ko ziboneka kenshi aharangwa n'ibihe by'ubushyuhe. Izititaweho kubera ko ari indwara ubundi zishobora kwirindwa, ariko kandi zibasira cyane abakennye kurusha abandi, zikabatera ubumuga no kutishimira kubaho. Iminsi y'ubuzima ya Angela ntiyoroshye. Do nada fico triste por causa das limitações. Numvaga mbabaye kubera ibinzitira. Sinshobora kwambara imyenda nshaka, sinshobora kwambara inkweto nshaka. Rimwe na rimwe no gusohoka kuri we biragoye bitewe n'ibyo abantu bamuvugaho. A coisa mais chata disso tudo. Ikintu cya mbere nanga ni uguhurira n'abantu mu muhanda. Iyo batangiye kuvuga nk'amagambo ngo o mbega amaguru manini, bavuga amagambo nkomeretsa, ndababara cyane. Iyi ndwara igenda ikura buke buke. Hari imiti ivura imidido, kandi no kubagwa n'ubundi buvuzi birashoboka. A pessoa na fase inicial, mu ntangiriro mbere yo kubyimba, umurwayi ashobora kugira umuriro bishira nyuma y'iminsi mike. Kuva ku gihe umurwayi yanduriye kugira igihe atangira kubyimbirwa n'ibindi bimenyetso by'imidido hashobora guca mu mwaka cyangwa unarenga. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku buzima yo kuva mu 2016 igaragaza ko abantu 14.9 bavuwe imidido, ariko abandi 20.2 bagikeneye ubuvuzi. Mu bitaro bikuru bya Maputo, iyi ndwara ni impamvu ya kabiri ikomeye itera umubare munini w'abarwayi bivuza indwara zibasira imitsi. Kandi nubwo hari ingorane z'icyorezo cya COVID-19, ibyo bitaro byakomeje gutanga ubwo buvuzi. Kuri Angela, ubufasha bw'umuryango n'ubuvuzi bwo kwa muganga byamubereye ingirakamaro ku rugamba rwo guhangana n'indwara amaranye imyaka 13. Buri cyumweru ajya kubonana na muganga, kandi afite icyizere ko inzozi zo kwambara inkweto akunda zishobora kuba ziri hafi kuba impamo.
Profeseri Francisca Mutapi, inzobere yigisha muri kaminuza ya Edinburgh muri Ekose, arasobanura ibibazo bijyanye n'indwara n'uburyo zishobora kwitabwaho zikavurwa. Neglected tropical diseases are huge. They are the largest parasitic burden in Africa. So if we take just one of them. Indwara zititaweho uko bikwiye zirakomeye. Umutwaro uremereye cyane Afurika kurusha iyindi. Rero niyo twafata imwe muri zo, nicyo kibazo cya kabiri cyugarije gahunda y'ubuvuzi rusange muri Afurika nyuma ya malaria yonyine. Iyo ni bilharzia. Kandi ikibazo gikomeye cy'izi ndwara nuko zitagira ikimenyetso kimwe, ntizibasira urugingo rumwe, ahubwo zizahaza umubiri wose. Hari zimwe zitera ubuhumyi, zitera ubumuga bw'ingingo. Ufashe nk'iyitwa schistosomiasis cyangwa se bilharzia, igira ingaruka ku bushobozi bw'imyigire y'abana mu ishuri. Igabanya ubushobozi bwabo mu gufata ibyo biga, ikanagabanya ingufu zabo z'umubiri, inagabanya uburumbuke ku bagore. Hari ubwoko bwayo bwibasira urwungano rw'inkari n'imyanya myibarukiro ku buryo bigira ingaruka ku buzima bw'imyororokere n'uburumbuke. Igira kandi indiririzi parasite nyinshi zitera ubwandu bwibasira ubuzima bw'abagore batwite, ku buryo umubyeyi n'umwana atwite bombi bubageraho, aho umwana avukiye nyuma ubuzima bwe bugahura n'ingorane. Ni mu gihe aho tutaragera kuri za kanseri bene izo ndwara zitera. Nyuma y'imyaka 10, urugero abantu bagera ku 600 ntibagikeneye ubuvuzi. Twaranduye burundu zimwe muri izi ndwara mu bihugu bimwe bya Afurika, nk'indwara y'amaso ya tarakoma muri Gambia. Nishimiye cyane kuba ndi mu bagize uruhare mu guhuriza hamwe amasezerano ya Kigali. Mbere na mbere ni amasezerano ya Kigali ku nzego, ntabwo ari amasezerano ya Londres y'inzego. Ibyo hari icyo bivuze, kuko bisobanuye ko ibihugu bya Afurika aho izi ndwara zibasira cyane birimo gufata iya mbere mu kuzikumira. Ikigo kidakorera inyungu cyitiriwe Perezida Jimmy Carter kiri mu mujyi wa Atlanta muri Amerika cyabonye umubare muto w'abantu barwaye inzoka mu mateka ya muntu mu mwaka wa 2021 ku buryo intego yo kuzirandura iri hafi kugerwaho. Inkuru ya Kan Farabo. Ubwo yahuraga n'itangazamakuru muri 2015, wahoze ari perezida wa Amerika Jimmy Carter wari uzi ko arwaye kanseri ishobora kumuhitana, yavuze ko asigaranye intego imwe yo kuzuza. Icyampa ngo inzoka ya nyuma ya teniya izapfa imbere yanjye. Nyuma y'imyaka 6, Carter ufite imyaka 97 yakomeje guhangana na kanseri y'ubwonko n'izindi ndwara kugeza abonye ikigo cyamwitiriwe kigeze ku rwego cyandika amateka mu rugamba rwo kurimbura indwara itaritaweho ko bikwiye. Iki kigo cyatangiye gutanga umusanzu wo kwirwanya mu 1986. Dushimishijwe nuko mu mpera za 2021 abantu barwaye iyi ndwara babonetse ari 14 gusa, mu gihe muri 2022 nta n'umwe uraboneka. Adam West, umuyobozi wa gahunda yo kurandura indwara ya teniya, yasobanuye ko uyu ari wo mubare muto w'ubwandu bw'iyi ndwara ubonetse mu mateka. Umuhate wakoreshejwe watumye iba ariyo ndwara ya kabiri ku isi icitse. Buri mwaka barenga miliyoni 3 barwaraga inzoka teniya. Ubu rero kuba umuntu yavuga ko abantu 14 gusa aribo bayirwaye ku mubumbe uriho hafi miliyari 8 nibyo agatangaza. West avuga ko bitangaje kuko abantu 14 babonetse muri 2021 bangana n'ikigero cya 88% cyagabanutse muri 2020. Isi yari ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Gahunda zo kurwanya inzoka ya teniya zakomeje gukora no mu gihe cy'icyorezo. West avuga ko ingufu nyinshi zikoreshwa mu rwego rwo kurandura indwara zitaturuka mu banyamahanga, ahubwo zituruka mu baturage baho yabonetse bakirinda, ari nako bakora isuku ku mariba bavomaho amazi. We built a formidable force at the community level. We ensure that twashyize imbaraga zidasanzwe mu duce abantu batuyemo. Twizera ko iyi gahunda izakora dukurikije imiterere y'imiturire yabo, kandi buri munsi tuba tureba ko iyi gahunda bayigize yabo. Makoy Lagolo ni umuyobozi wa gahunda yo kurandura indwara y'inzoka ya teniya muri Minisiteri y'Ubuzima muri Sudani y'Epfo, igihugu kigeze kugira 80% by'ubwandu bwose.
kurwanya indwara y'inzoka ya teniya byarakomeje no mu gihe cy'intambara n'imidugararo kugeza ubwo mu mwaka wa 2021 habonetse abantu 4 gusa bayirwaye. Ndizera ko niba dushobora kubikora muri Sudani y'Epfo n'ahandi hose birashoboka. Ibihugu bya Mali, Ethiopia, Chad n'agace ka Uganda, urubibi na Cameroon hari mu hanyuma kigaragara inzoka ya teniya ku isi. Nubwo hari byagezweho hari byinshi bigica intege. Ibyo twabonye mu myaka igera ku 10 ishize ni ubwandu mu matungo yo mu rugo. Ibyo rero byabaye nk'ibidusibiza muri 2021 ubwo twatangiraga kububona. Icyakora umubare muto niwo wagaragaye mu matungo muri 2021 kandi urugamba rwo kurwanya teniya rurasa n'ururangira. Uko umubare w'abarwaye teniya ugenda ugabanuka ku isi ni nako Perezida Eugenie Mukankusi agenda asaza, kandi Adam West avuga ko buri muntu wese wagize uruhare muri uru rugamba yakwifuza ko nta wundi wakongera kuyandura. Nta kindi nakwifuza uretse kubona bigerwaho akiriho. Murabizi Perezida Carter nk'umuyobozi wacu ariko ni n'icyitegererezo cyacu, adufasha kudatezuka. Ibyo bisa nk'ibitwotsi igitutu ariko binatwibutsa inshingano zacu. Muri Afurika y'Epfo inyamaswa zaguzwe ari nyinshi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Simbwa gusa zo kurinda ingo kubera ikibazo cy'umutekano. Abazicuruza bavuga ko abantu barimo kubana mu ngo n'inyamaswa zitandukanye. Inkuru ya Linda Givetash. Kuri benshi kubona inzoka mu busitani bwabo byabatera ubwoba, ariko kuri Ijwi y'imyaka 15 y'amavuko ni ibintu bimuha ihumure. Yatangiye korora no gutoza inzoka mu gihe cyaguma mu rugo ya mbere, abitewe n'inshuti ze zari zifite inzoka zoroye mu rugo. Najyaga mara iminsi yanjye nkina n'inzoka zanjye, nzifata nanasukura aho ziba ari nako nzitegereza. Ni inyamaswa ziyubashye, si abicanyi benderezanya nk'uko abantu babyibwira, ahubwo ni inyamaswa ziteye ubwuzu. Mfite imbwa kandi mfite n'inzoka zimeze nk'izo mbwa, kuko nazo zifite ubwenge rwose. Kandi avuga ko atari we wenyine uzikunda, abaganira mu buryo bw'ikoranabuhanga n'abandi boroye inzoka bungurana ibitekerezo byo kuzigura no kuzitaho. Gutunga inyamaswa zo mu rugo no kuzitangaho amafaranga byarazamutse cyane mu gihe cy'icyorezo nk'uko bigaragazwa n'ibigo bikora ubushakashatsi. Aborora inyamaswa bavuga ko igurishwa ry'iza gakondo ryiyongereye cyane. Ntekereza ko abantu bamaze kubona ko imuhira ari aho umutima wawe ukeneye kuba uri, atari ku kazi, kandi bakeneye gutunganya ingo zabo bakazigira imuhira, hahandi bafite uwo baza basanga bagasangira nawe. Abantu baravugaga bati urazi ndi njyenyine, ni igihe cyo kugira inshuti. Igihe cy'icyorezo by'umwihariko cyagoye uyu muganga n'umugabo we nawe usanzwe ari umuganga, avuga ko kugira injangwe mu rugo byabamaraga umuhangayiko. Rimwe na rimwe ubona urukundo rutavugwa rw'injangwe, by'umwihariko hamwe uba wagize umunsi ugoye w'akazi aho wumva utanashaka kuvuga. Bisa nk'aho mu rugo hari umuntu ugukunda ukwiyegereza. Iyo ugeze mu rugo rero ugafata ku kana wumva umeze nk'aho uruhutse. Abahanga bemeza ko inyamaswa zo mu rugo zifite agaciro mu bijyanye n'ubuvuzi no gufasha kuzamura amarangamutima y'abantu. Turimo kubona ko imyumvire ihinduka igana heza, aho hagenda haguka ibivugwa ku gaciro k'imbwa n'injangwe mu ngo ndetse n'icyo zishobora kumara, kandi zishobora kuhatubera ngo ziduhe ihumure no gutekana mu bihe bitugoye. Nubwo icyorezo cyatumye abantu borora injangwe n'imbwa nyinshi, ibibazo by'ubukungu no gutakaza imirimo birimo gutuma imwe mu miryango ireka gufata izindi nyamaswa nshya. Ibyo ariko ntibiteye impungenge Jimideba. Nifuza rwose umunsi umwe ko nazafungura ikigo cyanjye cyororerwamo ibikururanda, kuko nkunda ibidukikije n'inyamaswa. Inzoka zishobora kutaba inyamaswa zisanzwe zororwa, ariko zishobora no kuguhobera, kandi mu maso ya ba nyirazo ni inshuti nziza cyane. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri Radiyoyacu VOA.com. Aha niho dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Naho ubutaha mugubwe neza, mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.